kafea, non dago nire kafea? Kafea, ai. Hau, ez? Almendra esnearekin. Almendrazko esnea, favorez. Ura nahi dut. Hotza, hotza. Ura, ai, mila esker. Del tiempo esan dizudala. Ai, egitan, ez, Bueno, bai, badakizu, ni ateratzerakoan txalo zaparra da, bestaz? A la puta calle. Ai, kendu. Ze gaizki. Bueno, ba, hasiko gara, mikrofonoa non dago? Ah, bale, pasto aurrera mesedez, mikrofonoa. Venga, aurrera mesedez. Venga, mila esker. A ver, probando, bai. Ahora, bai. Hau, parezkak, jarriko dugu telebista. Ai, bai, mira gaur moda despila garratzen dute, jarri. Gari, basatoz! Ez dator, pini. Egunon jaun Andreok eta ongi etorria Gasteizeko moda jaialdira. Gaurkoan Euskal Herriko 3 modelo famatuenak ekarri ditugu. Mesedez, txalo zaparrada bat, Legutiotik, Hannah Montana! Duzue bere exarekin itzuliko dela, Barçako jokalaria da. Bueno, jarraituko dugu mesedez. Donostiatik txalo zaparrada bat, Aylaia Piez! Ondo, baino argalago, beti hobeto, pare bat kilo gutxiagokin, hobeto. Eta bukatzeko mesedez txalo, bero bat, Zarautzetik Madalena 70 goiena! Zuek uste duzue Victoria's Secreteko modelo izatera iritsiko dela? Gorputza duen, eta hilea, leuna, eta aurpegia, gran hori gabe, horrelako esan nahi dut. Egia da, eta ropa, eta beripurdia, gainera depilatuta. Ezki horrekin barko genuke. Bai. Zaten diogu malen egitortzeko? Ez, total gorputz horrekin. Bueno, bukatu da gure gaurko ikuskizuna mesedez txalo bero bat. Ana! Aylaia! Eta Bukatu da ikuskizuna! Joder, una vez se atakatu de tiene. Gari! Mierda. Gari! Sí. Gari! Sí. Torri Mercedes! Joder. Torri zu, ze pesada. Lagunduko estezu, mese. Es que está aquí zer jantzi, es que está aquí se me pidería gato, mese. Kendu? Es que está aquí zer jantzi, ya, no. Kentzeko? Baina, hola, nondo. Bai, sin más. Plakatu zara ez. Mierda! Vale, bazkila. Venga, vamos liberando. Bai. Guazen. Joder, altipia, beti berando, tio, non kondo sartuko zanagoin.
Non sartu zara beti berandu etxoten gabizela. Venga. Venga, Buski, berandu gabizela, eskara llegauko azkenean. Malen, lasai badakizu Aixak, nire jogako irakasleak zer esaten duen beti. Positive energy, chill, bai. Zue guzki, venga, y etorre eta berango desistara. Hemen, no? Eta ze gauziak gana etxaldetik? Etxean, gaizki. Atzo, la parienta asertu zen tabakizu. Regla, regla! Regla eta hostia emakume santuakoen bajatan hartzei horretik. Nik ere bizkerreko mine badiet eta ez dut ez baje zostik hartzen. Alperrik. Alperrik. Autobusi bai berandu helduko, macho, eski azkenean eskari llegauko eskola da. Malentxu, relax. Momentu ematen helduko da, ez? Bida, txikle bat nahi zu. Ez. Kusi, zen eska puske! Guapas, buenorras! Malen, ez dut kasurik, horrelako astozakilak leku guztietan daude. Ze hostia isildu! Eharra daude, eh? Nora zoazte hain polito hain bakarri? Beso hain payaso eta zirkuari, joan mierdara! Hauek ere! Reglak, ino Kasuak ere erlaxatu, eh? Regla. Deskantzua, no? Deskantzua. Nahi aldek piti bat. Kartza pitia. Metxeroa norbaitek? Metxeroa. Guapísima! Es que, tío, me estoy a ver súper gaizki, tío. O sea, ya venir berri honekin, es que benetan, ez dakit zertan dabiltza. Es que, ikusi, es que dakat triku bat, o sea, dakat bat motzo, beste luzeago, ikusten zaude? Tosigor, tío. Gilipollas. Maneri... Zan zenidan, maite minuta zaudela. Orain ez gal zaude. Nork esan dizu hori? Inork. Esta me la hace, nor nori nor, ¿no? Alguien tiene un color especial. Alguien tiene un color diferente. La mama tú, que me llama, no veas. Dime, mamizula. Ay, hija, qué poca gracia tiene, más toza que los vascos. ¿Por dónde voy a estar? ¿En la Cayola, sí? Ez, Rocío, Escayola ez. Ikastola. Agustín, cállate, no. ¿Y fíjate? La Agustín, la del nombre, la resto. Todo el día, la zai. Horrela, no sé. Sí, hombre, guárdame una papa, sí, que voy. Ya tú, que te comento a la papa y me dejas mi papa. Sí, venga, un besito para el Antoñito. Venga, un besito, guapa, te quiero, mamá. Te pesa, ¿eh? Todo el día llamando. Ikusi duzu beti pau. Zeloza gabea, no? Se dice así. Es que gorputz horrekin, ez dakit nora doan. Ba hori, nik esaten dudana beti. Kerdia entzuten zarita. Joe, ez dakit ze baitz egiten diten horrela. Beti berak nahi duan egiten dut. Beti berare gauzak hartzen ditut. Ta gero, niri horrela tratatzen dit. Ez dakit zeba, zer egin diot. Ni bakarri bere lagun esan nahi dut. Hainbeste estimatzen dut, baina aurrengoa ni izango naiz. Ez baldin badiot ondo tratatzen nik ere. Joe. Ba hori, zuk esaten duzuna. Tía, tú, Zabele, Lo digo luego, que me estoy meando. Nueva comunera. andaluza honen hilea? Ez que da super polita, baiet. Ke ba, geratzen zaio fatal bere azal kolorearekin. Ba hori, Hartu nire gauzak, parreko miakat. Itxoin! Kaixo. Tia, horre, berandu gazela, Barkatu. Egoiko, gente.
Gara izan dentistan? Letxeko. Eta egin dituzu etxeko lana? Zaila. Nik ez dokure urten, Ni limuazten irten nintzen, nire zaitokatzen. Ay, ni que no me toca a mí, por la Virgen del Rosario. El Rosario que hemos cuidado todo este tiempo, por los momentos buenos y por los... Isil zaitez! Kaixo ikasi maiteo, zer moduz eguna? Kaixo. Ondo? Bai. Gaurkoan beti bezala etxeko lanak zuzenduko ditugu, bale? A ber, listan begiratuko dut. Zuzentzea tokatzen zaio... Niri ez, Male, mesedez, arbenera. Zerako brinkada du! Mesedez, badakizue, Hemen egongo naiz zuak baldin badituzue. Tripa guztiak usten zaio. Ez que ez dakit nola nire gurasuk uste duten horrela ateatzen, ez du lortxe. Eta ze eskote. Gehiagik erakusten ari da. De fresca, ¿no? Neskak, ja, ez? Ai, jo, eguzki, que pesada. Enaumen urten gure. Zelango lotxea. Seguramente danak, egongo dire nire gorputzen inguren berbaiten betiko moduan. Enau bape komoda. Enau bape komoda. Estás cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No ha mirado ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy Nahikoa da! Argaldu behar duzu. Que poco femenina. Depilatu behartzea. Aldatu aurpegi hori. Atzo monja, gaur jota. Duzu deustarako balio. bakarri geratuko zara. Bakarri geratuko zara. Duzu deustarako balio. Bakarri geratuko zara. Duzu Aldatu deustarako aurpegi balio. hori. Depilatu behartzea. Aldatu behar duzu. Aldatu aurpegi hori. Bakarri geratuko zara. Aldatu behar duzu. Bakarri geratuko zara. Deustarako balio. Aldatu aurpegi hori. Bakarri geratuko Aldatu zara. aurpegi hori. Argaldu behar duzu. Argaldu behar duzu. Noski. Bizitza errazagoa da besteek nahi duten moduan jasten garenean. Errazagoa da besteek nahi duten moduan izaten garenean. Askoz errazagoa da gizarteak inposatzen dituen kanonak jarraitzen ditugu. Azken finean, emakumez garenean.
Bueno, eskerrik asko. Espero dugu gozatu izana, baina badakizue, egoera zapaltzaileak taularatzen ditugu, humorea, baita iraultzailea denean, humorea, no, utilizamos el humor porque también es revolucionario y muy necesario, pero no dejamos de poner sobre la mesa una situación de opresión que causa mucho sufrimiento, ¿no? Orduan, orain, galdetu nahi dizuet, hau erreala da, neskak, mutilak, hau erreala da, hau gertatzen da bizitzan? Bai, ez? Nos hemos flipado? Esto pasa en la vida, Pili? ¿Crees? Diariamente. Sí, diariamente. Bai, hortik, ados zaudete? Porque es importante en el teatro, en este tipo de teatro, pues, bueno, contrastar con el público eta jakitea ea errealitatea den ala ez, ea asmatu dugun ala ez, bai? Orduan, momenturen bat sentitu duzue, agian zuek nola berriak zaudet, os miro a las nuevas, pero les pregunto a todo el mundo, ¿vale? Momenturen uneren batean sentitu duzue, ai, beste bide bat hartuko nuke bera izango banintz, ez? Nor pasatzen du hemen batez betzartu? Gaizki, nor pasatzen du? Ze pertsonaia? Batez be? Malen? Malen, etorri, non zaude? Kaixo. Orduan, momenturen batean sentitu duzue, o igual tu Pilar, has sentido en algún momento, jo, si yo fuera ella, en ese momento haría esto otro. ¿Habéis sentido, momenturen batean sentitu duzue hori? Edo zuek, baita, barkatu, nago haiei begiratzen, baina momenturen batean sentitu zue, hau egingo nuke, esto me da rabia, amorru ematen dit, Lorena? ¿A quién? Una hostia, ¿a quién es, concretamente? ¿A Ikastolako laguna? A ver, eso hori ez, con la rabia, igual Norbaitekin hitz egin, norekin adibidez? Norbaitekin oso abstraktua da. A veces lo que nos pasa, hau garrantzitsua da, Lorena dice, hablar con alguien, ¿no? Que es súper necesario y yo estoy de acuerdo. Pero la concreción nos ayuda a luchar en esta vida, concretar, bajarlo a tierra. ¿Hablar con quién? Vamos a concretar, norekin. Irakaslearekin, vale. Ze irakasle bat ikusi dugu, vale? Irakaslearekin hitz egingo, hau da, deserosoa sentituz gero, zuek imaginatu hau instituto batean aurkezten dugula. Hau da, gu helduak gara, baina oraindikan bizitzen ditugu kontu hauek eta zeharkatzen gaitu emakumei den. Niri afektatzen hau kontu hau gaur egun, las cosas como son. Orduan, irakaslearekin hitz egingo institutoan bageunde, irakaslearekin hitz egingo zenuke adibidez. Probatu nahi duzu, Lorena, mesedez? Mesedez, pero porfa, Lorena, ya lo, pero así te calientas un poco, pero que cada. Venga, solo para un momento. Sudadera hori, no sé, algo simbólico. Eta irakasleak algo simbólico gabardina. Probatuko dugu, vale? Hau da bakarrik adibide bat. Lorena es una artista ya consolidada, ¿vale? Entonces vamos a ponerle esto simbólicamente. Normalean hau egiten da antzerki foroetan, ¿vale? Pertsonaiaren zeo zer jartzen dugu eta momenturen batean, ¿vale? Agian zuek izortu zaitezkete hemen, paisaia bat eman dezagun eta irakaslea edo izortuta. Irakaslea sortzen da, zerrendagaz, bai, hartuko dugu momentu horretatik. Eta protagonistak nabaritzen du, ¿no? Como que esto de salir arbelera, salir a la pizarra y, ¿no? Siempre con la mirada, ¿no? Externa, Pili, siempre con el juicio, ¿no? Con la mirada de los demás, que nos pesa como una losa. Orduan, hartuko dugu hortik, probatuko dugu, ¿vale? No, pero ¿qué hago, Iger? Zu, berazara, sentitzen zara deseroso, tortzen da irakaslea, nahi desuna, ateratzen zaizuna. Que no sé qué decirle, Beneta. Que no tengo cuerpo. Lo que te salga, Lorena. ¿En castellano? Nahi baduzu. Vale, venga. Hiru, Ibar, Eki. ¿Cómo te llamas? Ainhoa. Vale, Ainhoa. Bai. Vale, emango diegu berriz. Bai, Ainhoa. Pero ez esanagoteko. Hiru, Ibar, Eki. Kaixo ikasle maiteak, zer moduz doa eguna? Ondo. Ainhoa, momentutxo bat. Esan? Aitian. Itxegin dezakegu
Bai, noskin. Zer gertatzen zaizu? Bai, hemenez. Hemenez? Hemenez. Nora nahi duzu joan, Maitia? Kanpora. Kanpora, etorri, cariño. Etorri, hemen kapoan zaudek, hemen, ona. Esto zen fuera. Kapoan zaudek. Es que benditas va a venirte mucho. Karina, gusto la ensalada. ¿Cómo te la Nik asko, vale, eskerrik asko, un aplauso para Lorena, que es la... Os insisto un poco, a ver, pixkat bultzatzen dut, ze nahi dut, eta asko benetan eskertzen dizut, ze kostatzen zaizu badakit ateratzea, baina esku hartzea garrantzitsuak dira behintzat bat bizitzea edo bat ikustea, bai? Ze teatro foroetan, normalean ordu terdi bat, ematen da, esku hartze hauekin bakarrik eta eztabaidatzen eta sakontasun handira heltzen gara eta benetan irtenbideak aurkitzen direla. Porque a veces las ideas que tienen los demás, le estás traduciendo, besteengandik atera ditzakegun ideiak, estrategiak borrokatzeko, gure zera, bermatzeko, gure ongiezatea, gure bizitzaren kalitatea, bueno, borrokatzeko. Egoera toksiko edo zapaltzailetatik ateratzeko, besteen ideiak lagungarriak dira. Bai? Ze gure burua da eta gure esperientzia, tenemos Pili ya, pobre, tenemos Pili una experiencia limitada. A veces desahogarte con alguien o compartir un problema social con más personas da más ideas. ¿Nos ha pasado alguna vez de decir, esto que me ha dicho ella, que puedo hacer, no se me había ocurrido nunca, ¿no? Otras formas de luchar que necesitamos más cabezas, ¿no? Bueno, hori, borroka kolektiboa dala. Eta ordun, labur bilduz. Hombre, la lucha es colectiva, los superhéroes solo en las películas de Hollywood, eso no existe. Ordun, zera, batzutan baliteke, antzeslanean gertatu ez den zeo zer. Se puede trabajar sobre la obra misma o algo que no ha pasado en la obra. Ordun, oso ondo gonda Lorenaren esku hartzea zergatik, ze egia da ez zela errealista hemen hitz egitea irakaslearekin, pisu horrekin. Ordun, oso logikoa izan da egin duzuna, bez? Zer pentsatzen duzue? Naia, polita. Bai, ikusten dut. Zer pentsatzen duzue? Zer pentsatzen duzue? Esku hartzeaz. Norbaitek esan nahi duzio zer? Mutilak. Zergatik? Igual, irtenbide dakarra, no? Gure kasuan ere, gauza bera lortu dezakegu. Irakasleari esan edo... Zergatik kostatzen zaigu horren beste ze, ez da beti gertatzen irakaslearekin hitz egitea, ez? Ez, eta normalean hori txartu gatzen da. Osa, normalean hau ez da gertatzen, esku hartzea hau ez da gertatzen horren beste, errealitatean, askotan ez da gertatzen. Zergatik ez gara momentu horretara iritsi? Zergatik kostatzen zaigu laguntza eskatzea? Realitatean, igual gauza horiek ez dira aukera, igual ez dute ikustera aukera bezala. Zergatik ez dugu ikusten aukera bezala laguntza eskatzea irakasleari gure klasean? Un momento. Alexis esaten du, beldurra ematen digulako, se la suda un poco a quién? Depende que irakasle, ¿no? No pasa nada, markelen pertsonaia bezala lengo gunekoa, ez? Adibidez, irakasle mota hori. Bai. Entzun. Adibidez ez bintan jaino tutoraren gana, eta neko honetan golako más konfianza Irakaslea dinozu, ez? Baina ez zure tutorea. Claro, batzutan guk bermatu behar dugu baita gure babesa, hau da, gure seguro sentitzea, ordun, si no es tu tutor o tu tutora, edo, ez dakit, laugarren mailako koordinatzailea naiz ni,
agian, koordinatzailearekin zer behar dut, no, porque igual tengo que hablar con Xabi Alaitz Asier ez dakit ez, beste pertsona bat, orduan, aukeraketak, hau oso garrantzitsua baita, aukeraketak, hautaketak garrantzitsuak dira, no? A quién escogemos decir, a quién escogemos pedir ayuda, bai. Oso ondo, eta Alaitzek esaten zuen, bueno, barkatu, eskerrik asko baita Landerak esan duena, pues que badaude irakasle, oza, aukeratu behar dugu ze batzuk egia da, no? Ez dugu laguntza eskatzearen zera ikusten, porque pentsatzen dugu ez dela zer gertatuko. Ez duela pertsona horrek, ze pertsona horrek aldi berean hezkuntza hori jaso du baita, no? No nos enseñan a señalar lo que nos oprime, no nos enseñan a pedir ayuda, eta irakasle hoiei ere ez. Orduan da, erreprodukzio kate bat, nolabait esan da, ez? Hezkuntza. Orduan, Alaitzek esaten zuen, beldurra ematen digulako, baita izan leike. Zergatik ematen digu beldurra? Konsekuentziaz. Egoera txarrago bihurtzeko beldurra. Ondorioak egon daitezke, jo, ostras, baina, fuertea, irakasle bat izatea, zarto pasatzen ari naiz. Eta, bueno, ondorioak, claro, ulertzen dit. Igual gero ondorio txarra daude, eta egoera txarrera. Bai, oso ondo. Bai, egia da, hau oso baita interesgarria. Claro, eta irakasleari agian kontatu diezaiokegu. Demagun, irakasle perfil hori dala eta eskatu diezaiokegula laguntza. Nola kudeatzen du? Badaki kudeatzen irakasleak? Porque nik arazoak dituzuenean eta norbait etortzen bada nire bulegora, yo siempre digo, soy una tumba. ¿Por qué hay que ser una tumba? Ezin diote esan inorri. Bai, ez Asierri, ez beste irakaslei, batzutan hola da. Irakasle horrek kudeatu dezake? Edo zerbait esango die klasean eta are txarrago izango dira. Bai, ondorioak, ezke kate osoan, pentsatu behar dugu, bai, ekosistema osoan. Orduan, claro, egia da hori baita. Pido ayuda, pero luego me va a salir por gero edo familian, gero nire amama, que esango dio, nire osabari, se va a montar un lío peor de lo que estoy viviendo. Orduan, vale, mete un poco castellano perdón, que voy muy rápido, vamos muy rápido. Muy bien. Y así Chusma también. Chusma, puedes participar aunque estés grabando, si te apetece, en las siguientes obras, hacer alguna intervención, que nunca te lo digo porque claro, los cámaras también, pero que lo sepas, que puedes intervenir. Vale, baita Lorena, eskerrik asko esan, aipatu duzu bizi izan zenula, horrelakoa, eta zenuen egin orain egin duzuna. Ez zenuen egin, hemen egin. Orduan irakaslearekin zer egin zenuen, baina ez tutorearekin, egia da, beste irakasle batekin, ez? Eta zer gertatu zen, partekatu dezakezu edo, zerbait lortu zenuen? Bai, zer lortu zenuen? Osa, familiarekin zen, gero psikologo batekin. Zer familiarekin? Nirea. Zure familiarekin zen? Irakasleak zer egin zuen? No, porque familiarekin zer egin ez nekien zer zen. Osa, irakasleak zer egin zuen zure familia bat. Zezu ezen nuen zure familiari esan, no te atrevías a decir a tu familia, zergatik? Ez que no nos atrevemos orokorrean, hori da gertatzen dena. Hau da, beti egongo dira zapalketak, toxizitatea, baina ezke gainera oso lagungarria da ez mota hau izatea, no le puedo decir nada a nadie, me callo, callarse, emakumeak bezala, izitz egin, isilik egon, hori barneratu dugu. Eta horrek laguntzen dio zapalketari. Orduan, ikutu behar dugu beldur hau, belaunaldi hauetan, ikutu behar dugu eta ikutzen ari gara beldur hau. No te digo como las sufragistas, que nos suicidemos para lograr el voto, baina ikutu behar dugu pixkat beldur hori, bai? Esango dut zeozer esango dut, agian urduri, agian hola, egongo naz, baina esango dut. Eskatuko diot norbaiti, bai, orduan, posten naiz hori zerbaiterako atrebitu zinen, eta baina batzutan gure familia propioarekin, Zergatik ez dugu hitz egiten familiarekin? Realitatea delako. O sea, porque pensamos que si lo estás viviendo tú únicamente tú, bueno, es tu problema, tú lo puedes pasar y tú puedes con ello, pero si una vez que se lo cuentas a alguien se convierte en realidad y ya ves día a día cómo te miran con pena o quizás cogen miedo de que vayas a X sitios o hagas X cosas, por eso el que les has contado y ya tu vida se vuelve
otra vida. Bai, hau baita oso interesgarria da, egia da, ez dugula batzutan partekatzen psikologikoki pentsatzen dugulako errealitatea bihurtzen delako. Ja da, errealitatea da. Gertatzen ari da, erresistentziak ditugu hori onartzeko. Igual si disimulo no está pasando. Horrek ere laguntzen dio zapalketari. Igual no me vuelve a pegar ya más. Igual ya no es más celoso, ez? Lehengo gunean, emakumeen aurkako indarkeria ikusi genduen eta hogeta bostean, larun batean manifestaldiak egon dira. Justo gai hau dela eta, bueno, igual cambia. Igual esto no es realidad, ez? Arianek esaten duena, garrantzitsua, pentsamendu, hau da sinesmen bat, barneratuta daukagun sinesmen bat. Sinesmenak apurtu behar ditugu, laguntzen dio zapalketari. Laguntzen dio zapaltzaileari laguntzen dio. Poterea emate dio zapaltzaileari, eta mundu honetan ikusten dugu zapaltzaileak oraindikan potere asko daukatela. Por algo será, hau da, hemen gertatzen ari dena munduaren mikrokosmos txiki bat da, islada bat. No es casualidad, estos pensamientos y lo que pasa a escala global. Ez da kasualitatea. Horregatik benetan, esaten dutenean, la revolución empieza por dentro, egia da? Gure sinesmenak dira munduaren sinesmenak, gure egoa da munduaren egoa. Entzun, mesedez, momentu bat. Beste sinesmen bat, laguntza eskatzen baduzu ahula zara, kontrakoa da. Ausarta zara, laguntza eskatzen dutenean. Claro, te pueden hacer más daño porque muestras la vulnerabilidad. Vulnerabilitatea irakustea, jende ausartak egiten duena. Zure ausardia handitzen du, ez kontrakoa. Orduan, vulnerabilitatea da ausarta izatea. Ez? Eta ez kontrakoa. Barneratutak ditugu sinesmen asko. Zer gehiago komentatu nahi dezuen? Paul? Utsi mugikorra. Otra adicción, el móvil, ni ere, Utsi mugikorra, mesedez. Bai, Maide? Bueno, beste kontu bat, gurasoak ez eskatzeko, hau da. Hau oso pisutzua denetan, ez dut jarri nahi, biamari nahi, no da problema. Me preocupa a nadie, no tiene que ver con eso también. Oso, barneratuta daukagu hori. Eta egiten du. Izakiak gara, hau da. Baina, horrek laguntzen dio batzutan zapalketari ordun. Tenemos que saber discernir, ¿no? Ezberdintzea. Non behar da benetan, nire amari esango diot. Begira, pues va a sostener mi ama, mi aita, mi tío, quien sea ese peso. Porque zapalketa bat dalako. Batzutan saiestu dezakegu. Ez dut kezkatuko pertsona hau. Nik, yo lo puedo sostener, batzutan bai, baina bestetan ez, aukeratu behar dugu. Zer gehiago? Bai, badakit. Bale, eskoletan aplikatzen den protokoloa, eta gero ikusiko dugu beste adibide bat orain, ez du funtzionatzen. Orduan, irakasleak izango zarete, erne, adi, eskoletan egongo zarete, no funcionan los protocolos de bullying. Zer egingo duzue, zuek? Porque el protocolo no funciona, lo oficial no está funcionando. Bueno, hay que informarse bien, ¿no? ¿Qué leyes me protegen? ¿Qué me puede hablar con erakunde honekin, besteaga? Hau da, informatu, aldez aurretik, batzutan ez dugu borrokatzen eta no nos mojamos a veces por los demás por miedo a perder un trabajo, tienes 2 niños, tal. Claro, hay que tener en cuenta todo. O sea, ez gara superwoman, egiten dugu alduguna, baina ¿hasta dónde puedo estirar? Hori neurtu behar dugu. Noraino, babestuta banago, bai. Yo creo más bien que fuera del rol docente... Entzun, amaituko dugu jo, baina entzun, mesedez. Que yo creo que fuera del rol docente, alumno, incluso teoría, etcétera, o sea, hoy en día están las prácticas
en torno al bullying muy direccionadas al profesorado y al alumnado solo charlas. De manera que lo que se suelta son simplemente teoría, ideas, explicaciones, pero no se ve realmente la situación para luego llevarlo a cabo. O sea, yo creo que más bien, olvidándonos de que somos alumnos, profesores, lo que sea, tiene que basarse en un pensamiento humano que después de cosas como esta, por ejemplo, basándonos en lo que hemos sentido, lo que hemos visto y lo que no nos ha gustado, al salir de aquí seamos conscientes de qué no queremos ver, qué no queremos hacer y basándonos de ahí en adelante como personas, no como profesores, pues Sí, por favor. día a día llevarlo adelante. Es decir, yo no quiero ver esto, pues no voy a participar en ello si vuelvo a verlo. Vale. Ya como personal. Ezin dira geratu? Ez, ja, Jana. Hau oso garrantzitsua da, Arianek esaten duena, eta da, metodologia honen, asmoa, hau da, objetiboa. Zapalduen antzerkia egiten da, zuk esan duzu, Augusto Boalek zapalduen antzerki metodologia hau eratu zuenak, esaten zuera, hay que rehumanizar a la humanidad. Hau da, irakasleak garen einean, baina bereziki, guztiz ados nago, gizakiak garen einean. Orain dezerozu sentitu gara. Ateratzen garenean konsekuenteak izango, hau da, koherenteak izango gara, baita hemendik irteten garenean, bai? Y eso requiere un pensamiento, una acción política. Bai, ze neurritara egingo dugu. Hau, esan gustatu, se me pasa este disgusto y cuando voy fuera sigo reproduciendo, sigo siendo parte de, edo hori aldatuko dut, aldatu dezakezu gaur bertan, Ez duzu ezer behar, ez dugu ikasi behar, hau aldatzen duzu, bai. Hau aldatu dezakegu gaur. A partir de hoy, voy a conseguir esto, punto. Zerbait, ez naiz honen parte izango. Ez dut barre egingo hau gertatzen dena ez dut, bai? Bai? Bueno, oso esku hartze, aipatu duzuena eta Lorenak egin duena, oso esanguratsua izan da eta oso aberatsa, gustatuko litzaidake jarraitzea, baina ezin dugu, orain baita bullying egoera bat ikusiko dugu, beraz. Mila esker